Tini berangkai amai ke pha kita semet ke hebat dalam Biswana Carelia long Karbi Boys Hostel Kiki Makuthak Karbi yang long Autonomous Council ke Japon CEM dan ke Chenglok dak kontraktor engineer atum rata tangka kecu kepangli Makuthak sing tini jasemet pada bangke berangkai amai bang Japon lo lasi kecing sialam hitung dak kapang dak pongkang tungbang lah lo Biswana Carelia long aprang hema bando boys hostel hadaki kimtang dolo la bangge hadak Amri Development Council pen kapanong tangka pen silha bangso hem kim lo la pen non api suri hini reng koy aningkan dak si ya maki hai dulu mo hang pen alang di hadak lamcak cipidam lo lamcak cipidam si boys hostel kimpon pola pen hadak barpi barso ke doji phang kitun ke dang hem pen ke chenglok dak kumlin tame kimpon pola pen ahoyar pong mate boundary wal tame ki kimpon ji phana lang li penang an hang dak pon dolo pasong bong pen boys hostel bang ge mo ta pulo ki kimtang dolo hem aban dolo dak sitame council pen ki kimpon ji po bang ke hala dak G+2 mate ground floor la pena thak bang ke ingdeng hini la puana phan panong persi kuti isira lakh pocket 1 crore 50 lakhs atangka bang ke panong pon lo e boy phita kopilo kem to bang ke work order ki pi bang ke la lo suri hini ra inquiry hini aningkan 2022 arni bang ke la ke inquiry sir kep Arkoi ciklo, inquiry sirket arkoi suri ini ra inquiry ini. Kalau bang soal isi long kiri terang apa bang? Work order pulo kuti isira lak oke. Lapen ikem tu bang ke haladak hema kimi ki kim nangji adim lo sita me ikem tu bang pimo la aber bang ke la kibitang kala kibitang alir kibitang bang la ke hema ban lo. Hala sot attack nangi de ka bangke ha aklong benta mesena hem si kem nang ko thir klong hem si kem nang ko lapen kado ko be bangke aber pen ke indeng thong nang ko sita nona bangke ki kem da indeng thong da kalila la indeng sibel lang apart don lan da kalila hala aber da ban thulang sita tupilo a hen ki kem tang te pin sita da bangke alang tum completion certificate da bangke pidalo hello la ke construction of boys hostel at Biswana Carelia lo la when the work has been completed completion certificate bang ke bidalo completion pulotang te ahen ki kim tang thai lo kupine ke clear nangi ason ke thang da lo tang thai lo jut ver lo ta phang si completion pulo sita la pu bang ke tang ke aphi alam do ahem da ban thulang kasi napuson rat atangka rat akhi ke jo ka pangli ma puthak kar biang long arat ke lake dojoy na dakto anke non la so puthak kikin ka patang te puthak alang li tumbang kachit herak ji kalisi nona bangke anur phan tangka nangka diman ku alam pensi akoi pisi ko male phan jail benglo Anpart ame Karbi Anglong Autonomous Council pe na bangke lahai kumat mat mala RTI application nga jok tum han pang thek nangi ta tum han ajha ka tum han pang thek si PP dening lahai alam si pon hala alang itum ke claim patang te det aphu tha ka bangke alang tum lam it hita pinian ta ni je si emang ho pen lam it hita bar belang si emang ho na son lam bar la alang ni methang matala so ahem tang elo pu budun banglo si make height luram rong hang lang li mentang amata la so akar bi boys hostel Biswana Carelia longke kim tang erlo pu buduna banglo si mentang amata lapen ala voice record kado beta arjudo pulotang te dakta eson soni ke ang thek lang lo hadak boys hostel ke kim ke rang ke lang donon atum si pulo la bang CEM sila jasemen kila so ahemi kim ga cepa hem fu lalo la pendak do tulang
Jasemet laso a contractor laso alang li tong ke claim kali ni kala ang sistem document sa ting dam nang kok yo lo long ke long kiri terang ko sidaka bang tok ang lopot alang li han punang kok po atu min Jasemet pet long kiri terang ke haya bang ke alang li ta perang ke mai phalo la pen alang li han ke lang teng pulotang te alang li ke ningjing tung de pin bon am hang ke lang teng pulotang te ka paninje bor ina na Kumat ni andung dolang na bang ke klar dak lo he sita to alang li him ben gipu bang ke suri ni rank koreksi pu 2021 aning kan pe si claim bom lo si pu si 2022 si work order ke long lang lotang ke 2021 pen koson si claim bom lo lage terang hem a council mala kar beng autonomous council ke lage ab haladak work order long liya prangka sarkar ben PPA prang selang iklem dam elu protang te laken ne hema khilo lage ne jungjung ne property ni khilo puto alang itong chipuun mala une ki mate ne karbiang long autonomous council pen ko mane chak bang dolo contract pi protang de hala dake bidding do nge polo ho peda bang ke na hok ta boreng abar sai lek lang sta me hala dakta ki biji ang deng do ke mate asat lang toki interview dui lahai dui mahan si team ni mahla sorting merit basis se bang nei non contract lo bang la so bang ta betang abetang lo kumane chepu chiru kumane phan ne chamcha lo mane phan un lo tang de contract pi dia la som si bang jui la terang sang ho phan ta pivek po jok ka jdan dun nelu nili da ke long nei a od bo si da nil ta long dun nelu la ke la terang sang ho si long vek po malaka chak hai CM lo alang ni archak dari posila anak tem hai dar lo non la so por hot pinpul pantumi dak birla pen harong pin plan kilometer ke troksi atwa 30 crores rang si ma me thang men ningje lo a work order long lia prang ben sile data claim bang chengal lo tela so kar biang no autonomous council ke la ke tuluran rong hanga khilo ma la ke pe si ma khilo ma jok ta claim do long lo ma dake alang li si claim long chot ma dake te kar biang long ar lo ke la kachi construction la pen kuplen bilang ke inglong enterprise la development ka prega be development jok ta claim do long lo indut vet rai det ko la son ma ang thega pak lain tu bang ke la sila puson a corruption la puson a kicupang lim kar biang lo non lup lo klang piglo si masih puji bang ni 20,000 crore 30,000 crore tangka dak bang sini claim lo so wan lo mine da chulu halal lo nang thega klang bang ke non dak tara langso towar kok long pen hawar kimi atowar atangka ka pandong ke kilometer en ko rapli sita har da kala ngam do kilometer en ko rapli da ave uti phike sose atangka pandong atowar ta quality ta ave lo nono bangke atowar tang dia prang ben sida ke run lap lo tang det pen chiklo jon joni putakali atwa tang pia phang si atwa room thailo non repairing claim dulo kupia ke claim no lage kupia to baro lage tang te lang pe si ruyan lo na son helo ma to ara salam ke la puan atangka ka panong pe la puan ka panahok dakta anu ka peken no lo la puan si non karbiang long along atomon wan der lo lang limit hang jung bang ke ahem che theng le chikim le